Kilani, Mokoi foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā meg ma pau kavar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li makala vai aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pau tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I fa I lo I na e fa afufonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Wala lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale o le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mu. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatunanga ina o porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Krisimasi ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le asus e fulu maleiva o te sema le porakalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Tālova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. 7 minute ua te alvalu, ua whatasi mai le au na le atua pasta poni fonti. Ia ua fuli tātu ponokalame whaatulanga ino le nei a fiafio le tutu le upenga I le loto. O le mele usi mai e whaafonga e se whapaponga o le tātou porkalame pe ora masani e whiawhia sunga fua I le tāna waru. You're all that I need, Lord Jesus. You're all that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I
Mātou te vi o le peo e lo mātou tua. Lo mātou te mā. A lo fio mai le langi. A lo iai fatasi mai mātou I so se mea lai luangango pa ia. Mātou whaftei atu o na nei aso. O mātou mau o whapopo ina aso lo mātou ola. Le ala lava lea mātou te vi ia ai ma whanene atu ma. Watu le vi inga ia te oe. Mai o mātou loto. Me se fore ni fiafi o mātou mai ai whatanuina mātou Paul Klame. Mātou te whaftei atu le tua. Mo mātou whape atu. Whaftei tele lava I lo o lofa maluanga le lei. Me umasa e whaia moi mātou le nei aso. Nei o mātou lia mai fole nei teimi o mātou Paul Klame. E au whape na foe o na mātou sauni te talala upu ma whalongolongo le tua e le mātou mta upu. Mātou wala watu nei fiafi le tua whamole mole se e mafuta mai mātou. Lau nganga pa ia mai e whauina me umala mātou whaia. A mateina oe me uma, whaiwina oe me uma. Mai e maua se taua, maua se au ngā, maua se au onga le lei moi mātou nei fiafi. Ala le mātou mta upu. Whamanuia iau tangata, whamanuia le tua mwhau I me umala mātou whaia. Meise o nei o lau auna. Mora ngā ruenga nei fiafi vi ia oe whawau ono Yesu mātou wala awa tuai. Amene. Whatalo whatu nei fiafi lau whasau Samoa. Swafa Yesu le tātou li, mo le tātou whaola e whatalo whatu I foi. E lau whasau nei foi fiafi. Ma lolo soi fua mau malangi mama. Ia. Le fo tātou o mai le fiafi tātou whafsangai, mo tātou teltel noa. Whatau nuina le tātou Paul Klame pio na masini e song foti tasi le tāle walu. O le tutu o leo penga I le loto, au nātu e foi lau tu, au na leo poni fonti. Ia, se ia whape na foi ona whai wina le tātou mta upu se fi. Stemi o nei fiafi. Ia, a ia whamanuia le tua I me oma, whau I me oma la tātou. Whaia, whatalofa atu e au na le tua, whatalofa atu foi. E ta mama tina, le ngata foi lea o nai tātou usum tua whawhine o loi tono whalpui, tono mota ngase ngase. Le ngata foi lea au whainga luenga, ngā lulue le nei fiafi ia ata alofa ia te utau. Ia le ngata foi leo nisi o whaafonga mai so se vaenga o kilope o lo tātou vau ma wai manonofo ai ata alofa ia te utau le nei fiafi. E foi nisi o malanga mai tonu au kila nei ata alofa ia te utau. A foi fo steimi mo mua nei o lau whaafonga mai ma lau mai mo mai il tātou Paul Klame leo tutu o leo penga le loto ata alofa whapito ia te o le nei fiafi soa foi Yesu. Ia, ole, ni foi fiafi ala tātou, o atu le tātou mta upu e peo na masani ai. Talofa vorsunga ia sau, ma ngā lua tu ni fiafi, ia vi ia le tua. Ia, whamnia foi le tua I Paul Klame peo na whalongolongo ti ai, ma whafonga ti li fiafi, le mamalo le tunu, ia whamnia le tua tusa I ma Paul Klame. Ia, nai whanau, mese o le kālesia, e mangele. Ia le tua. Ia le fiafi ia Samoa le tātou mta upu. Tātou se atu I le tusi le ngā luenga le wapostolo. Mta upu sfulma le ono le tātou iai. Sa tātou ngata mai le tāupu sfulma le 5. Ina ua foi mai ia le fono foi lea le fono tele lea sa fai I tono Yerusalema. E tau su e se fofolo whawhita auli. Ia o le watu leo se polo inga I nai tangata nu ese ina ia whapenao na peri tome ina I la tau ma I o la tu tausil tu la fono o na ftoa vea I leo I la tau ma tangata ele ngata talia I tono le kale sia ia e vefo I la tau ma tangata e awai tu tono o mea tangata I uteia ia le ngata fo I lea ia mo la tau maua le tau a miu tonuina ia ma le whao le tanga pe o me uma ia na manau mia ai ia le nei foi tu unga na tu ina atu e tangata Iuteia maise whaia onga na latu avel nei mta upu tono le kalisi Antioka le lana mo malitali ma tu foi atu ai ia Paulo ia mapanapa e fatasi ai manisi no tu e moli mawina ia le I unga fono mo moli atu alo ia tono le kalisi Antioka ina ia whamaunia ma ia aone I se vevesi ma ia longo atu ele ai ele o se mata upu le na atu malauria na atu tono le kalisi Yerusalema e se le na vaenga mai le o se manatu na watu ito ina mta itau le kalisia al me tau fai
ia e le mana o mia le peritomeina o tangata iu teia me se tane, ia le ngata foi lea. E le mana o mia foi ia le tausi o le tūla fono, se i vanga nā ai la nā ia ia inga, tūlanga o mea na mamoli atu le whiau, o mea te tau ona tausia ia ma whapena ona whaia tangata nu ese, ia e peila o ese mai mea ai i ave tupua, whaamama i la tau mai tūlanga o mea ai, e le anga i la tau, e le ngata foilea o le whaitaanga ma le muli lua, ia ma mea whapena, pi o nai foilele minor condition na mamori atu, pauna me te tau na tausi ai, ia nai tangata nu ese. Le foi lala na o ia le whainga malanga matangate e to olua e ma le tangata ingo ia sila. Lea na watu na maea o na whaifo i fōwhanga mea uma e pe o na manaumia i le o whatasi ma le o malanga. Ia ona le toe fia fo i lea o sila e toe fo i Jerusalema. A walu na o lona soa le na lao atu, toe fo i o ia. E nofo i lava le tangata le o sila. Ia mataulia la o le amatanga o le bole fai unga fo i o le mtau pusfulu ma le ono. Le ntatu whaita wina. Lea na iei ia se toe fetu na inga a Paulo mapanapa tusa o le malanga le o le a toe a mata. Le malanga lona lua fa apostolo ale apostolo Paulo. Lea la e ele malanga lea ua mana o mia le toyo e pe ona mai Paulo ia pa napa o taunta toyo ta te o e asi ia le auso po le kristiano e mesi o kalesia sa ta fa tuina ta o e to ya tia em to e fa asiasi ai ia ai na mana ola ia le lile o pa napa e tu serva no ala tu toyo ai mai Ioane Mariko e to e avesione te ia e fa mal to ino Paulo le ai a fai lava na fo i mai e le maea ia lana so ni mai e le ta fai ngā malanga mua e le ai e le tau no ta ho ta tu teo ma ave nofo le lei i le kalesia i Antioka a tonu e au ngā ai ia na fai esi na fina unga lai titi i na i ula le fina unga i na ua mali lie fatasi ia ole a o panapa ma Ioane Mariko anga i kuperu pu le lava mo anga i kuperu ia ai tu dioso le uli ia o Paulo ia maua lo malana au malanga ia o le lile o Sila ia malanga ia tuloa nga ia tu suria lua tu ai kirikia ia ma lua tu ai loa ma mata tu ai loa le malanga lona lua fa apostolo le apostolo Paulo lo ringa la malanga lona lua e lua ona vaenga o Paulo masila na o anga i atia e asia ia o panapa ma Ioane Mariko ia na ui atu ia anga i kupela o i kuperu ia ma anga i atuai anga i le tu sifo ia ai anga i Paulo masila anga i le tu i matu anga i anga i sae si ia o atu ina te umwhai on fia o atu i la ua i Asia ia ai la tatu whalongolongo pola ale mea o le ao ia lea whai ngā malanga. O le amatanga o le matau pusul ma le ono, uso mtua whawhile le fiafi. Whapelon whaitawina ua o i foi o ia i teipe, malusa, whaauta foi, sa iai le tasi so o Timoteo le ingoa, o le tama le whawhine i teia e whātua a o lona tama o le eleni ia, ua tau le leia o ia e le auso i lusa ma i konio, ua mana o Paulo la teo, maia, ona ia peritomeina lea ia teia, ona o tangata i teia o iai inu, a wa iloa e la tau umalava o le e leni lona tama. Wa ui ane i la tau ia ai ma la tau tu inatu ia te la tau tu ngā fono, ua tu ele au apostolo ma toe ina o Jerusalema. Na tu ele au apostolo ma toe ina o Jerusalema la tau te tausia. Ua wha malo sia fo i le kale sia i le whatuatua, ma ua wha to te leina i le aso, ma le aso. O se au tū ole, ne e fiafi e wha persona wha uru te leina, i le mata upu atolea.
E le tu la fo ina o e le tua I lau whainga malanga. God will never leave you alone or forsake you in your journey. E le tu la fo ina I tātou e le tua I le tātou whainga malanga. Tātou wawai fo I le tau sanga ma le tātou whainga malanga whale tau sanga. E le tu la fo ina I tātou e le tua usom tu wa whini. Te tai mai lava I tātou e le tua le fu o mai lava I le nei ma sina manai tu e wa yaso le nei tau sanga. O lo te tai pēr I tātou e le tua. E ui lava e ei whainga tā. E ei popo ngāna tātou whitai I lala. E ei fo ia le wala aupa ia le tua I nisi pele ia I tātou. Ma vai ai ma whitanga. A o lo alu pēr le tātou whainga malanga a ngai le lumanai. E le o tu la fo ina o e le tua I lana tau singa I aso te itasi o le nei fo I tau sanga. E whapena se au tu o le nei fo I mata upu. A mata le mata upu le nei. E le maua o lesi fesoa soani o Paulo mo le whainga malanga. Ma a tau Timoteo o se tasi ne o tangata e longa lona ingoa. I le ngā luenga wha apostolo, ale apostolo Paulo. A mata tuai la matanga o le malanga lona lua. A mata o lia fo I wha malanga le apostolo Paulo. Na le tolu lea e tele inga record pe tu sia ma tu spaia. O le si malanga e le o iaini on tu singa. A o le malanga lona lua ma le malanga lona tolu. O lo tele ai ia le tā ua ai o le tangata le nei o Timoteo ma na vea o ia. Ma se tasi o atali I wha le nganga sa siliona lata I le toina o Paulo. Tangata le o Timoteo. Le sau le wha matalanga I whapea o le tangata o Timoteo. O ia o se tangata sa whapena o nā o ngā sa fia I tangata I tu tonu o le au uso po le au kerisiano. I tu tonu o aia te lo o iei ka le si aia wa le tau mai I wa tupu ma ua ola ma ua whaolola ina e ka le si tu tonu o lia ai. Mai sa tau le leia le tangata o Timoteo tu tonu o Ikonio. Ia malusa fo. Ai o ia o le tangata e eilo nei tūnu ese o le winga o le tangata e lei a to tolo na tūlanga wha tangata I uteia. A le mana o Paulo na te avea. Ai tele I na ui le apostolo Paulo. E le ngata alu inu ese. Ai o tu fo o ia nga I tangata I uteia. Le mwhau na wha tamala Paulo I tangata I uteia. Ai le mana o la Paulo e la teo e ave ia le tangata leo Timoteo. Ai le I peritomeina. Ai le I whatauluina le peritome ai sea. La ngai loa uma e tangata o nuu ia la au iai. O Timoteo o lona tama o le eleni o ia o le tangata nu. Ele se fia whaalongo iai. A tonu fo o le ao o ai ia ni tūlanga o le whaingata o le tala le lei. O na whaofi le tala le lei. A ngai I tangata I uteia. La whaingata ai. O le mea la e tātou te vavai o se mea tā ua tele I le mea le ua whai la apostolo Paulo. Le ua peritome ai stama o Timoteo o matua. Peritome. O Timoteo ma le mea le na tupu ia Timoteo. Peritome. E pe o se awala lau papa. It's like a preach. So that this very special act or special occasion or special things that happen here, it's like a preach. Mawhai ei o na alu le tala le lei I tu umai lua. E a mai whaatasi ai ia ni culture. Po o ni ngangana, po o ni anganu. Po o ni tu ai ngā tangata se lua wa mai whaatasi I tu tonu o le wha o la tanga a Yesu Keriso. E ala I le mea leo tupu. Awa ana whaapea e le whaia le mea lea. O le ale mawhai o na mai whaatasi tangata e whaanongolongo mao la tu ta lia whaatasi. O tangata nu ese ma tangata I uteia. A tonu o le atau iaisi na whaawhaingata could be a very, very difficult task to bring together the two customs, two culture.
ai ina ua fai le mea lea e Paulo ia Timoteo. Sa whaingo fie ai o nao mai whaatasi tangata e le ngata o sunako, nu ese, ma tangata Iuteia. Awala no winga e o mai tangata Iuteia tu ma mao mai whapea. Whawewhenga o mai tangata le peritomeina. E mamoli mai le fe aulea o le tala le lei ia i mantou. O na whailea ma stumbling block, whailea ma whaale me lave, i le ala o le wha o le tanga mo tangata Iuteia. Ai whapena foi tangata onu ese, ia walanga foi o Timoteo o le tangata nu ese, sa le i peritomeina o ia, lo ringa la lawa o kei tangata nu ese. A le whai to toa leo te tala i po le awala leo mwhaino mai whaatasi i se awala lau papa o mai whaatasi ai ina ua mawhai o na peritomeina Timoteo. Whaingo fi ai le fulu o le tala lei, le alu o le tala lei, so that they can be easily pursue their goal is to bring together anybody, regardless. A mai whaatasi ina ia o la tu maua whaatasi le wha o le tanga. E ata mai la le tanga tau Paulo. E le te i whai ale mea lea. E iai le mafuanga na lai ona peritome ia Timoteo. O se awala wa whai ale apostolo ia wha o ngā ina mo le awala le wha evangelia, evangelism. Ina ia ona manu malo ina ai tangata umalava. Mo ke riso Yesu. Sa lole e ia na upu le apostolo Paulo na e whai atu ai i a Koronito e maua mai e se winga o le mele tātou tala noa. Le mōr Koronito lona mata upu iwa a lona whai upu e lua se furu ma le lua e whapea. Ua ouwha pei o se vai i e ua vai ina ia o maua o e ua vai. Ua avea au ma mea uma mo tangata uma. Mea tonu a lea na whai e Paulo i. Wa avea au mo mea uma mo tangata uma. Whamaila ia lea. Ina ia i u lava, ina ia ola nisi ia tau. Awala al to ina. O mea uma na whai e Paulo. E o fwela al peritomeina o Timoteo. Na whaia ina ia maua i se tangata whaola ina. Atasi al tangata whaola ina e mauai, that's worth. Ai tele tangata na tāua nao ngā ele mea lena whai e Paulo. Toi peritome asi tamau Timoteo mtu, ai ele winga tāua. Ai sa lefa maile apostolo Paulo. Whaia o ma mea uma. O mea lelei ma mea wha lelei, o mea o te loe lea o ngā ia tau. Au o whaia. Ai sa ina ia oua o ngā ai mo tangata uma. Ma o nei mea uma ua o whaia, ma ua tutupu nei mea uma. Ina ia whaola ina ai se tangata mo le whaola tanga Yesu Keriso. Whamai ina ia i ua i lava, ina ia ola, nisi a te ole winga o le ola, o le whaola ina, to save their lives through the gospel of Jesus Christ. O le whai upu e wha, ma le whai upu e lima e pe on tātou whaita wina le le fiafi. Nā, fōringa mai ua whai loa atu e Paulo, ma Timoteo, ia Masila, whai loa atu whai unga, o le mele le tupu i le mele, e le ngata o, a la fo i o ma le whiau, o le ale whiau, o le whiau ta ua le mana o Paulo e tau atu e ka le sia, ia ua umana whatu tū, le ua ui atu ei, ma tau atu i ai, ta ua atu i ai, le i unga whono, lea na whaia i Jerusalema. E o mai whaatasi tangata i Iuteia, ma tangata nu ese, e le tau peritomeina, e le tau sia le tūla whono, ai ia o mai whaatasi, ma futa whaatasi, malolotu whaatasi. Nā ole awuli ia o atu e mamoli atu le tala lelei, e te tau o na whaingofie ai o na maua le tala lelei, e tau ni peritomi. Peila o Timoteo. A o tangata lotu ma tangata e fio mai tu tonu o le wha o le tanga Yesu Keriso o mai saoloto, o mai le wha tuatua. E le wha upo e wha. Le tau atua i le unga whono. Le mele lena tupu o Jerusalema
le mātou te tau atu whalong fo le lau tue whaitawina. Whamai ua ui ane I lātou I ai, ma lātou tu I nā atu ia te I lātou tu ngā whono, le winga ngā le upu ngā tu ngā whono. Lono winga o I u ngā whono. Na tu e le ua apostolo ma toi ina o Yerusalema, le ngā whono le lenu whai le vai aso le te nei, le longo atu au tau, o se tala le lei, le ai e le tau, perito meina o ngai tangata, tane nu ese ina ia ofi mai tu tonu o le whao le tanga, po le kale sia Yesu Keriso. Whamai, o tu ina ila ua apostolo ma tu ina o Yerusalema, la tau te tausia, whamai ua wha malo sia foi e kale sia ili wha tua, ma ua wha to teleina, i san mu wha to teleina. Why is this multiplication? I say, ona ua sa o loto tangata. Ai mese anai tangata nu ese. O sa o loto ngai tangata nu ese o mai e ulu fale mai le sa o lotonga I tu tonu o le kare sia Yesu Keriso. E o noa male tau si o se mea te tau no la tu whaia peo le perito meina. Ne ua moli atu. Whai upo e ono e o le se fulu, whai mai. O ma vai ona la tu I anele I Ferukia, ma le nuu o Kalatia. A ua vau ia le nganga pa ia a wala tu te tau tala tu le upu I Asia. Wa o fo I la tu I Musia, ona tau mawhailea e I la tu ona watu I Pitunia. A ua le mawhailea nganga ona la tu wo. Ona ui whaatafa ne leo I la tu I Musia. Wa o I fo I Teroa. Ua I loa fo I e paulo le whaalinga I le po, o le tasi tangata Maketonia o tū mai, ma ai o I mai a te ia o whapea mai, sauia I Maketonia mawhi soa ni mai a te I mātou. Ua I loa e ia le whaalinga o na sauni loa lea o I mātou, e o atu I Maketonia, ua manatu lava I mātou, ua wala au I mātou e le lii e fola le tala le lei I a te I la tau. Mana ia I o le mele I, tātou te loa e tai e le tu la fo ina e le tua I tātou I mea tātou te whaia au auna I a te ia malona whinangalo. As long as we are aligned with the will of God and we are determined to serve God in our free will, God will never forsake us and He will guide us through His Holy Spirit. O leo, Paulo, ma Timoteo masila o e whaile ngā luenga o le whina ngalo le tua. E ese le mea lea na o la tu mana na o yo iai na mana na o yo I Asia, mai na Asia. A e o atu I nu uia le whamai e o atu I Musia o atu anga I na e whamai le nganga paia, don't go. Aua tau te o I Asia. Na tau mawhai a le tau whaatafa atu I Musia wo I fo I te roa, aia, mo moero I nā te roa. Ai o loo whaafelufi sasi le mawhau le apostolo Paulo. Po le ale winga o le mea lea na whai mai e le nganga paia. Na musui ai o ia e le nganga paia. Tau fi ai I la tau. Ina ia aua ne I o I le ala lea e o e puele va e o ai I fea I Asia. Mo moelo I ai a fio mai loa le atua I le whaalinga ma whaali a Paulo. E le itu la fo ia e le atua. Paulo malana au malanga. A o e whaile finangalo, lona finangalo. Whamai le whaalinga o I loa atu e Paulo lai moe Paulo ai loa atu. O lo tu mali tangata ele matawhanga I o I Maketonia. O lo tu ai matalo mai mawhai mai fesoa ni mai a te imatou. Mawhai mai, sau, come and help us. We need you, come and help us. A ese ale mele na mana na o malanga I whatu tua ngai ai. Ma nei ala I o leo stai, te lo le mea tā ua. Le mele tātou te o ina mai. A tonu I teimi al ma nei ai o tātou por kalame ma tātou fuafuanga. I teimi e matua seki me umala tātou fufuala. Fai se mei tonu le kare sia. Po tonu o tātou ainga. Po tonu so se mea tātou te iai tā pulpulenga. Mahangaia tā pulpulenga. Well lay out the plans and strategies. Patatitia. Ready o le a peshu. Le a o sa ili msu e ma fa. Tatia ma fa taunu.
ai whai mai le nganga pa ia tauwhi. Te lola, ta ua mo leu stai. Obedience to the will of God. U stai le fina ngalo le tua ai aua le whaia o tātou loto. A tonu e māneia. Tonu e māneia mea tātou te mawhau whau e whai. Ai sili e tua i le mātango fie o le mea lai fina ngalo i le tua. Ma tele le manuia tātou te o iai. Ai maise o le manuia i o lona mālo pe a tātou whaalongo mau stai le mea lai whai mai le tua. Tātou te ui ai. Aisia, la tātou te malanga whatasi a ma le tua. Tātou malanga whatasi ma le tua ni tau sanga a tunu te le se a tunu fo inesi se a o leo tata mai lo va lo sai le tua te tonu leo mwhai ona e o mai o lo e mau pele na wha o na tanga. E whainta, e whawhita oli. But as long as we can discern the Spirit of God, tātou loa, tātou langona ina, discern His guidance, discern His leading, discern His whispering, tātou te langona, le mea laifa mai le tua tātou te, awhea ngā iai, mea laifa ngalo i le tua. Awhea mai loe awhea loa, aua nei, whai as tātou fia poto. Whai mai lo le tua e awhea loa, liliu loa, tinganga wea tu whainta o, lai te whaitari a le tua. A le peo na maua mai e il tātou whaitau ngatusi. Ui loa e paulo, le whaalinga, o na sauni loa lea o i la tau e o atu i Maketonia. Te leo Maketonia o le region, o le aitele, pe o kilangi, e pe se me whapena. Nei ei e kalesia uma, e pe o Perea, e pe o Filipi, e pe o Galatia, e pe o aisi e kalesia. Na, ngalo e te o isi e kalesia. Nei e kalesia na. Le lai whai mai o atu, le menei, whai mai no nei loa lava e paulo, o le whaalinga lena sau, o le whaalinga mai le tua. Tā pena loa. Ready? And change their way, change their path. Sui loa, maolo e le mela na whai mai le tua, e a ngai ai. Aka le mana ia ma le mātango fie. Saula ia le whai upo sumaltasi. Whai mai o mātou tu vaa, leo kuri oso le vaa. Kuri oso le vaa i te roa mawhola watu lea i Samotake. O le tai au fo i wo ai i Neapori. O na toi o atu ai lea i Filipi. Filipi le sile o le ai mo muala leo o Maketonia leo tau no i ai. Filipi o le mua i ai lea o le tu o Maketonia. O le kolone ua mātou no nofofo i lea ai isi yaso. Ia poni na yaso. Marisumal tonu, ua ofo i mātou i le aso sapati i tu o le ai i le au vai o le vaitafe, o le mea ua maasani o na whai ai o ta talo, o le fono talo, i le sapati i le tai ao pō, ai le i o tangata el sunako. Temi te talo o tangata i utaia, ia na, o le ono le tai ao. O atu ai ma le uli ia e o le fono te talo, wha mai ua ono nofo fo i mātou i lalo. Ma tau tala atu i whawhine o e na poto ai e se le māneia. Ma ngai a kele ngi i whawhinge o le ko a anga il fono te talo. Whawhine o le tō e kālesia. Pai e o i fono te talo. Māneia o nei whawhine le tai au pō, usu pō le fono te talo. Nā whawhine i e tau mai e leo tau mai sta māloa. Tau la mua tinai nei mea o fono te talo. Ia, some women's. E leo tina uma foi, o isi tina, o le pai e te talo. Fe alo wha i e fono te talo le kalesia. Amari sumal wha, ua wha longo mai fo i a te i mātou le tasi wa whine, ua matau i le atua, o li tia le ngoa, o le wha tau i e pa auli, o tua tira lona nuu. Ua ta talaina e le li i lona loto, ia nau i upu na tautala ai paulo. Ma nei a tele lea whawhine, o le whawhine lea, o le whawhine tuatira,
o tua tira e asia le na tau o e le au li ia o lo fo e kale si e fitu fo i le tu se fa linga le ma tua tira le ma Efeso le ma Pergamo le ma mai si e kale sia le la e tua tira ia e kale si e fitu o asia le titi le na le ai a le ale mea ali tia le fai o le fai ngā luenga o le maualunga i o le ngā luenga le lo matua lea na te su ia mo meo ie pa auli o mo meo ie pa auli la o ie e su iei mo meo o timonga mo meo ofu mo meo manto ofu mo meo ai ngā tupu o tangata taualoa a misi a tupu ma alo li ma siofo princesse e su ia le fafine lea ofu o tangata ia wa aila ia ile awala le atua malona lili wina o le loto o le neitina ma le fai mai wa nauna watu lona loto ile upo le atua wa tatala lona loto a tautala paulo le upo le atua lona winga e faulinga mai e ua talia le lo matua lea le tala le leia Yesu Keriso o lona talia ina fo i lea o Yesu Keriso i lona loto ma avea Yesu maona alii maona faola e lola le ministry ale lo matua lea ele ingata i le na o le lona suʻisuʻiina o la ei po o lavalava o tagata maualulunga talu ona faaolaina ma ia maua le tala lelei Iesu sa galue le loo matua lea ma avea o ia o se tagata na o'o laga ministry po o lana molimau i le tele o tagata e leʻi mafai ona o'o i ai le tala lelei a le atua faaogā e le atua le fafine lea wa la mo lana so ta inga malana communication ia mal environment le ile fine le e mingo fatasi mapulini sese matangata taua o le ai male malo a o le wa moli ma wa fa nga le tua le fine le God used this woman very effective and mightily within the environments of those people, the royal families and princes and kings and queens. Mele le unga nuele lo mtua lea. O mfaina o tiai lana moli mau e ala ilona o langa suia malana amio malana teutala fao ngae le tua le vafine lea. Aisa, whainga le nganga pa ia. Li liu mai ae le atua, le whainga malanga isa, la wele lo matua le usa uni e whaatali mai o e to tonu o Filipi. Na te whao ngā ina, mo le whina ngalo le atua. Ina ia richa, ina ia o ai le tala le leia le atua ngā, i lesi level le ilunga ifo. Take the gospel to another level, upwards. Tangata e whainta ona o mai e whaalongolongo i public area ma public places. Ai ave e sis tangata i lunga i ngā. Ai whaitau ia i le ale research le ngā luenga ma le ministry le lo matua le. E matau tia. E o anga i tangata maurunga na ngā lue i ai. E le fefe. E le tāwhia e sisi. It was risky, but she went and took the gospel of Jesus Christ to that level. Mukau kia. Ta ua leo le nganga pa ia. Wa le ta ua mai e i tono tusi le elua o le nganga pa ia. Ma le nganga o Yesu le ta ua matatum ta upu. Aisa o le nganga pa ia. E whai loa mai ai. Le ta ua tele o le ta ita inga le atua. Ia le ngata fo i leo le. Fasala veio le tua ia tatu por kalame ma tatu fofuanga. The intervention of God in our programs. Sometimes we ignore God. When God come to intervene in our program and our strategy and our project, sa le tua istemi tatu te le ano yai.
please, when God come intervene in our program or our strategy, give way, give him a chance so that he can come in, the Holy Spirit can come in. Sau le nganga, fio mai le nganga pa ia. Le nganga o Yesu, mai ia suia mea uma. Aisa, ole fila ngalo le tua. Ngalo lue mea uma. Inspire le nganga pa ia, tangata uma ma mea uma lava e whao ngā. Ina ia wha lau tele ina ai, ma ia tupu tele ai, le e ka le sia. A le atua ili lau langi, ka le sia Yesu Keriso. Tātou tala noa mea le tātou manu lau ti le amatanga o le tātou tusi a ngā luenga. Le aise mea na mawhaia o na tāo fia le misiona o le ka le sia Yesu Keriso. Nothing did hold back or was able to stop the mission of the Church of Jesus Christ. None. Le aise mea. E o mai foi ai I o lo alu pea, o lo savali pea le tala le lei, whao ngā ina le ua apostolo, whao ngā ina Paulo, whao ngā ina malesi to sful maltasi to suma le luo apostolo Yesu. Taimi lea, centuri mo mua. Ngā lulue na ia wha lau tele ia le fina ngalo le tua malona malo. Suma tasi mai ona mātou tu wa ai le te roa ma fola watu I sam tātou mei atu a ngā I suma leono, mai suma leono, suma toru. Mai wofo I mātou I lea sapati, ia nau omon whaitau nā leo o li liu ia le lo matua lea, o le suma lima, ua papati so ina o ia oai, li tia, a toa malon ainga, ona ai oi mai lea o ia ua whapea mai, a whai ua au tau manatu o au o le wha tua I le rii, tala lea lo matua. O mai ia I lo fale, come to my house. Hospitality. Na o lo matua le invite, se I whaise mea ai se awha me lo matua, a whai ua tau lo o au lea ua, a vea matangata wha tua ia Yesu. La mea tau te leo mai e lo fale, se I whaise mea ai. Mai wa pulutia foi I mātou e ia. Mai wa whanau ina ia ave I lātou. Mai e mai wa o atu I lātou mātou ile te talo o na whetai ia I lea mai mātou le tasi au na teine wa iai le itu wa valo wa maua o loa e tele maona lii I ana valo anga. Wa fe muli ai o ia Paulo ma I mātou, ma alanga ua whapeane, o au na nei tangata le atua sisi ese, la tau te tā lai mai a te I tātou le ala o le ola, ua whapeo na whai e ia yaso e tele, a ua ti ngā Paulo, ki ngā I Paulo le mele whai at mta inga lea, le an mea whai, muri solo le, ia foi le tintiti le teine le wha le ulu ai le nganga o le te Apollo, e itu wawalo. Muri me mai o tangata au na le tua tangata ia o leo mai tangata ia ta lai mai a te tātou le ala o le ola e ui na tau tala le teine le ni upu mātango fie ai nei lo le leia le apostolo Paulo o le nganga le anga le ai whaanga ngana mainga ai sa o le leia she was exactly right ai sa o au na le tua ia Paulo Timoteo Masila, au na le tua. Le ale mele la tua avatu. Le atu avatu le tala le leo le ola. E sa o le leia la le tu valo le te tala mai tonu le teine lea. Ai nei lo le leia e Paulo. O upu faa ole. Ma upu o le tau faa se mai le nganga le anga lea. Mai waita Paulo e sa le tangata o lana te loa. Paul discern the evil spirit. Na ngona le leia Paulo e lo se nganga le le te utala mai. Fa mai wa fa pea fa mai o te fai atu ia te oe upule ala apostolo no fai il te mai tai le muri solo ia Paulo ma fa mai au na le tua la le tala Paulo no fai o te fai atu ia te oe le suafo Yesu Keriso alu ia fa fo ia teia
De fai ia Paulo i le anga le tonu le teini. Ai le fai le teini ai sa o le anga le control mai nga le tau tala mai. Le fai mai nei tala fa oli. Deceitful words come from her mouth. Not really from her. O upu pe pelo. Fa mai o na alu ai lea o ia i fafo i lea lava i tuaso. O ai le wali fafo o le anga. Sai tonu le teini. Fa mai lea, fa longo la le mea maali, ua I lo foi e ona ali, e iai ia matai o le teine lea, o le winga, masalo nisi o lona ainga. Fai lo pongo lona anko. E o ma avesi teine lea, e fai ana vavalo pepelo, se e tangata, mau mai e tangata, au mai tupe, au mai mea lofa, e a mai le teine lea, ona mingi le I le aulia, on ave le aulia, mawai winga o la whaongaina. They use this little girl for their economy, for their benefit. Whaongai le uli ia le whaawalea I sitene le ama. Whai e iwa loanga se maua mai e tupi. Ai le ave sitene le tupi. E ave le uli ia whamai o ali o le tene. Luinga, yapan kakolonga ainga pea. O le ala le meo tupu, fa mai walu ese le whaatu tuanga e maua ai a latu o loa, fa ipo suma leiva, luinga, walu ese le iku le ngai kongor kenge lea, o le maua ai langi walo anga pepelo mangi mese se me whake mongi ngai kongor kenge lea. Fa mai ona poe lea I latu, vai le leanga kere o le mea lauria, poe la o li ia paulo, masila, ma fe toso ia te ila ua, I le malae I luma o ali. Ua tai fo ia te ila ua I whaamasino. Ua whape atu. Ua matua whaasoe sā mai nei tangata I lo tātou nuu o tangata I uteia fo ila ua. Ua fola mai fo ila ua o tū sā o na talia pe whaia e ila tau o tangata Roma. O na filosofi mai le motu o tangata ia te ila ua. Ua saei ese atu e whaamasino o la u ofu. Ua whaia tu foi I a sasa ia te ila ua I la au. Ua la tu sasa ia te ila ua e tele o la tā. O na tu watu lea I le whale pui pui. Ua whaia tu foi le leo le whale pui pui ia leo le ia te ila ua. Wa o lea polo inga o na tu watu lea o ia te ila ua I le potu tu loto ma wha mau I o la vai I la au. O le tu lua po mao ua tatalo ai ma pepese Paulo masila I le atua, ua whaalongo fo ia te ila ua, ua nono tia. Ona whaafua sei mai leo le mafui tele, ua lulu ina ai whaavai o le whale pui pui. Ona tolo ina mai ai leo pui pui uma, ua manunu ai fo I o la tono tanga uma lava. Ia le nā. Nā le meu tupu. Pua ngā. Ua o I le au malanga a Paulo. Aisa, ona o le vavenga, na whai. Le tulinga o le te moni, o le mauaini tupe la uli ia, o lo ave le tua inga se wrong accusation before some leaders, and they accused them, and what happened? Mo saule ne whai unga. Ea, sae o la ofu, sasa I la ua, longa sasa, tu lo le pui pui, ka loka o la vaele I la au, ina I awangi so sola, ta puni, tu tonu o le pā, o ngā tonu whamau le pā tu loto luinga, the very center, the very middle one, they locked them to the wood and put them there for security. Ina ia malu pui pui ai. So iei ma leo, ila tu e na leo ina, le fale pui pui. Te vai ei popo ngā wo I au nā le tua inga se ma me se aisa ona o le wha maoni le whainga o le tala le lei ma le whina ngalo le tu wha maoni le ngā luenga na wala uinai leise fefe, leise pala ai leise foi, le ai lava ma se matau po le a lava se me tau fia ai I la ua po la tau fo e lo te o mai timo teo I au te lo lenga I ma timo teo mua le au malanga lea wow. La le meu tupu. Ya. O lo le po. La e mo moe ai ma leo tu tono le fai pui pui.
pese ia le mawhai vi inga le awali i tutonu. Paulo masila, e leo te ua maiti mo teo. Pa mai ua whai ala pese nga, whai le la mawhitanga. Vi inga o le tua. Pese a mamoelo, ai sau e ngā lulu mai lo, ai uu mai lo mal mawhi. Sau ale mawhi e whai mai a, ua lulu ina le whale pui. Lulu le whale pui, ua mātala ai le la au lea na no noanga iai, sai anga iai, ia filifili, ia poni mai a fo ina, na hukanga iai, pena no noanga iai, ia au na lea tua. Matala lo. Matala. Malala le mentupu. Whamale vai poe lusu malfitu. Ua ala le leo le whale pui na moe. Ua nei loa whae tu toa o le whale uawa noa. O na se ile e ia o lana pelu. E fasi e ia. Wha te ia ua so sola e na nono tia. Le ala pule le ola le lilea. Wha pea ia uso sola Paulo masila. Ai se mea la pule le ola. E sili atu le whaingata o whaasalanga e o iai le pule a Roma. Wa le fita Roma. Sili atu le whaingata o whaasalanga. Persecution will be so severe compared to what he was going to do. What? Kill himself. Commit suicide. Sili ai le pule le ola ngai lole. Lafo ie ko kongo se luo le ongai ai le ongai peo whaasalanga Roma. Ia pe kufo ia e kaveloi i tau po mia whapenga. Ma tau tia. E wha mai. A ua alanga mai Paulo. Ma le leo tele. Ua whape atu. Aua ne i whaie o e se mea leanga i ate. Aua ke pule lo wola. Aua. Aua te pule lo wola. Soli. Aua lea ama te i nei. Le makele i so sola. Wa makalkala ma vilvili. Alea ma ke ngofo i. Ma tere o so sola ese. O na whai ei lea e ia teau. Maniafi o na oso mai lea o ia. Luinga lau o oso kumarisulu. O le afi. Ma whaapa i luma o Paulo Masila malenga tete. Lea la ua. E ele mele ua tupu i le leo lea. Leo le whalpui. Na leo ina ia. O leo ua vave na olo na mafofau le matautia o le mafui lea na tupu. It must be a divine intervention. A whai e le o se mea na whai e le atua. Le a sisi mea ma whai o na tupu le mea o le sau o le mafui. Te tala kalai whai ko au a mea. Te tala ma nonoa o pangotaa ia o tangata o le atua. A lalawa e nofo e le o. E makau kia. Wow, awful. He was amazed. What happened here? Pa ulo ma ifo ya Paulo. Ma masila. No inga o le acta le ka ua submit po ua tu ina atu uma o ia. Ua ifo atu e pe o la ifo i se atua. Okay, wofo. Fa mai au mai fo e la ua fafo ua fape mai. Ali se ale mea e te taun o whaia ia o wolai. Moai. O leo ua vave na o le mawafo leo lia i le tu whaale nganga. E leo tala noa le leo fesili le iu kat kongo leo se fesili le ase mea o te sao mai ai i a Roma. Vave ia o na whaale nganga i le mana onga o le leo lea. He was changed altogether. Suddenly, he was more spiritual than physical. Vave ia na ure solo na mafo fau maile pule Roma, manisia me o ia teia. Le o lona mafo fau lea, le ilai makau kia lea kua la uli ia. Mailanga vesili, le ase mea o te whaia. O le vesili ngai elfa Britannia, what must I do to get saved? O le ase mea o te whaia o te olai. Nala al talia al whaiwhau. Mai o whaiatu i la ua. Ngā le whātua tua
ia Yesu Keriso. Whaatutua i le li o Yesu e te olai. Paule nā. Whamai e olai oe a toa malou ainga. Tua mna o te tau atul melea. E le o le whamai e olai oe malou ainga mai le pule sa wā Roma. No. O le ala ua wha le nganga a toa le mea. Since God interfere in the matter, in this matter, since God interfere with the condition in the jail, everything's changed. Sui me uma. Sui le mafau le lilea. Sui atoa. Ma le whai unga o le a whai. O le a ofisili se mea o te olai lo wanganga. Mai lo leo Paulo. Na o le whatu tua ia Yesu. E te olai. O na la tau tala atu lea. I lea fionga le li i a tea. Mo moli atu ma le upu. Ma i la tu uma ua i lona fale. Le lau e mo mai o le ua i le fale o le ula lea. Wo iai. Mai ua na au mai fo i a te i la ua i lea lava i tupo ma mulu atu i o la tā. Langa fo o lai mo moe angai Pauloma masila. Lai mo moe ai lunga o faa lava mata ma toto lai faa lava i o la tino. A le lafta a mulu i le fale ole. O le ula lea. O le leo ufa o leina talia Yesu, talia lona ainga Yesu malan fa o le tanga, o solo ma le alofa i tangata au na le tua. O mai loa, mulu, to'o, i o la ta, fa mama, amen. Fa mai le o mulu atu i o la ta, o na papa tisoina lo lea o ia ma lona a inga uma. How many times that salvation, baptism comes straight away after salvation. Le fong tatu ta no ai ele mata au pulua. Uma lona fa longo tangata ele launga mo mua petelu fa olaina talia le upu talia Yesu. Ta mai lo Paulo salamo ma ia papatiso ina o tau le swafol ta male alo melenganga pa ia. Papatiso le vaile tau tala i. Uana aveina e fo i la tau i la ua i lona fale ma lau atu me ai wa oli o ia malona ai nga uma ua faa tua i le atua. Ne matanga o fia ole mele na tupui. Maua i le tangata le nei i le faa o la tanga a Yesu Keriso i le aso lea. Ta ua tele e le mea na tupu. Amen. I le langona ina le mea lofa lea ole su e ina po o lou la ngona ina o le nganga o le tua usom tua whawhini. La ngona le taita ina le nganga wa ana wha le tino le mawa whau o Paulo masila o so sola. Ena la ngona na iai le nganga o le tua na langa la ngona le lei. E le te tauna so sola. Aisa, whaia e le tua me uma. Whaia le tua me uma. Fa le nganga o la loto mo la mafu fau. Na lai au na nofo ele so sola. Aisa. Le anga o lea iai le mea lea e te tau na whai o lea. Fa o le ina le tangata lea. Fa o le ina le tangata lea. Talia le tangata lea le tala le leima. Mawai e ia le fa o le tanga. Le maa neia ma meo le. It's very important for us to have this gift of the Holy Spirit. Discernment. Discerning the spirit, the right spirit, and the wrong spirit. Le nganga moni e sawe, e whapea mai, nofo pe aulu teo. Saro le nganga le nganga te apolo, la mela luo ngofo, ele so la loa, wanga whapea so solo. Wale au ngā ako ole plana le tua, ole plana le tua, i e wha ole ina le tangata lea. A tātou la ngona la le nganga o le tua. O mea uma e tātou te loa. E ma whai ona au mai fo i e le nganga. O le ti apolo isi mea, e pei lava o mea, e pei au ni mea wha le nganga. Wha o so sui nai, ma se i tātou.
ai la ngona le le el tangata fa le nganga ia le nganga o le tua ma le nganga moni lava e manu iai fa mai le mo mole Ioane o lona mata upu e fa mo mole Ioane o lona mata upu e fa a lona fai upu mo mua fa mai le au pele aua tau te fa longo ia nganga umalava a ia au tofo ia nganga pe mai le atua i lātou. Awa e to tele perofeta pe pelo ua o watu ile le lolangi. O le mele nei tau te iloa ai le nganga o le atua o nganga uma o e tau tino mai ua maliu mai Yesu Keriso i le tino mai le atua lava i lātou. We have to discern the spirit of life, the Spirit of God. Amen. Mana mia. E ui sa whaalongo atu Paulo i le moni o le mea na tau tala mai ai. Le mea na tupu. E ui na whaalongo atu Paulo o nai loa atu e Paulo le matau tia. Masila le matau tia o mea ia na lava e tia o mea lava e na whaia e le atua. Ai e mawhai o na oso ai o la langona ma o la manatu whaal tangata. E ala lea i le wha se ina ma le wha oso ina e le anganga se o na whai ai lea o le me se ai le whaia le mea o lo fina ngalo ai le atua. Amen. Taru te fo i le tātou mta upu. I le whai upu la e se fulu maleiva Pai po o mon tātou whai tau atua le i eisia tātou whai upu. O mon sul ma leiva ngā i le lusu ma le whā. Le lau tātou atua ngā i le lusu ma le lima. O le tūlua pō māu te talo i la ua o ma foi le nā. So leu tātou o mai a ngā i lalo i le su e lalo tātou lau tu spaia. Ya leu tātou o atua ngā i lalo le tōrs fulu ma le lima. Ia whtau ia foi ma le tātou teimi. Mai uao. O na awina mai lea e whamasino o auna. Ua whapea mai. Tua tuia o ia tangata i o. O na whaiane lea leo le whalpui nei upu ia Paulo. Ua awina mai e whamasino ia tuina atu o lua i o. O le nei o atuia. Ina o malamanuia. A ua whai atu Paulo ia te ilato. Malia i o le mele tupu i. O le o i lole me tupu o la ua mate ia e tai Roma mate i tai commanders ma le mele o tupu. Ua saule atua mate utia o Paulo masila e la vea i la ua. Whai mai lo le vato nunga laulia. Tatala loa e laulia. Whai lo laulia ngai o. E whalongo la le mele o tue whai atu i Paulo. Wa lo whai atu leo ia Paulo. O loa, lau whai mai lo teo. Ai o loa manuia. Ai le fia i la Paulo le melea. Me mo le tangata lai te ita ina le nganga o le tua na la ngate i lor me te una whai. Mai tōru sumal fitu. A ua whai atu Paulo. Ia te i la ua. Ia te i la tō. Ua sasa mai la tō ia te i ma. Ia te i ma ua nei. I lumo le nuu. A o le i wha asalaina. O i ma ua o tangata Roma. Mtau tia la le mele i. A leu whai atu Paulo. Ai longa i loe le au li la o la kou o Roma. A o lea fo i ua o la tō koe sasa ina isi tangata Roma. O ma ua o tangata Roma. Ke i e loe i malauli ia. A vele whai o te e fo i malauli la i o. Whako ai loa i. O koe ngofa la kou ma koe sasa isi kaka Roma. I wa e pito Roma lauli ia. Whalongo la. Fa mai ua sasa mai la tō ia te ma ua nei. I lumo le nuu. A o le i whaasaleina, o i ma ua o tangata Roma, o na lātou tuu mai e lea i ma ua i le whalepui. Lātou te tuu le mū atu nei ea i a te i ma ua. Mai Paulo, oi, o mga sasa ma ua ku le whalepui, e ave ngungu ala ma ua e le whaese case o le melea. Ave ngungu a ma ua, mga o Paulo, i a whaese case, i a whai, i a se tausalaina o tangata la isa, leanga e le te tau ona o lātou sasaina o nisi tangata Roma. A le lai te e lau lia. Mai lea awa lava
A o lato se i o mai lava i lato e a vatu ia te i ma ua i fafu mai Paulo e te tauna whaile o li i lata i te i Roma. O ma ua o tangata Roma. E le te tauna ave file mua ma ua whapea te tauna whai lo atu le me te tauna whai. Tauna whai se case a whai o lea whai lau ri la e o mai e ave la ma tau i fafo ma whasa o loto i ma ua. E le ngon kukuria file mua ma ua ma sawa le wali ai o mai e ave file mu ma ua i fafo le whal pui pui. Nanga ma ua tangata Roma. Palongo le whai pui tosu manwan. Ona mo lia lea e au na o ia upu i whaamasino ona fefe leo i la tau. Ina ua la ngona o tangata Roma i la ua. Ona o mai leo i la tau, le ala ua mai. Ma ole mai ia te i la ua, le ala ua mai i se nganga e tau wha maua lalo mai, ma tau wha lalo mai. O mai le ama whai atu ia, ma ole atu ia i la ua avatu fo ia te i la ua i fafo, ma ai oi mai ia o ese atu i le ai. Le ala ua mai lau lia, ma ai oi atu, ma whai wha alelei, le au whai wha alelei sia, because ave Paulo Masila le case i lumo le wha masinonga, ave anga i le case, ma ave anga i le higher court, e mala umala uli ia, e me se la ufa masino, ai sia, e le isusu e le leipon kaka Roma ia ungofum koe sasa. Fumai o na o leo i la ua, ia fa file mulo e Paulo. Na o leo i la ua i fafo le fale pui pui, wa ulu fale isa litia, wa feiloa i fo i male auso, ma la fa ma fana atu ia te i la tou, o na o lea o i la ua. Ne uto e fo i le fale o le ainga o le, poto le lom tua o sa litia, fa ma fana atu ia te i la tou, o na o lea o i la ua. O le fale o le lom tua lea o litia, ma te olio le fafine lea na tatu fa longo e sau o ia mai Tuatira, i Asia. A o i tu tonu o Filipi i le fale o le lom tua lea, o litia, o ina a matai le ekalesia i Filipi. O ina whaatua i le ekalesia e Paulo i Filipi. Wa vaila e le tau o tele o le lo matua lea. Lo matua lea ngā lue i tu tonu o Filipi. I lana pisnisi. E iei lona fale e nofo ai e lona fale malona au ainga. Vaila le utatala e le lo matua lea lona fale e whaatua i le ekalesia. Le tātou te whaalongo i le ekalesia i Filipi, le na ave fo i ele tusia Paulo mai tu tonu o le fale pui pui a o fale pui pui Roma. Awa waila ia i le tāua tele o le malanga lea ma le whaasinonga lea tua na ave ese mai ei mai Asia e whaasino e o i Makitonia, e o i Filipi, ea, ale o tua i lisi ekalesia i Filipi. I vea, i le fale o le lo matua lea, ta tala e le lo matua o li tia lo na fale e a matai le ekalesia a Yesu Keriso i tu tonu o Filipi. Ma o le ekalesia mua lea i le atu Makitonia o i so o tuai ma ia Galatia lesi ekalesia tonu o Makitonia o lesi ekalesia o Berea. E mai se ekalesia i tonu lava le ai lea ekalesia na whaatutu e Paulo. Lea lau tātou whaalongo i le tāua tele o le amatanga o le malanga lona lua la apostolo Paulo. Ia, talo le vai aso fou. Ia, te alo fou la e ngata i le tātou walo vai aso fou. Ia, o le a tātou talanoa e tātou por kalame e whaate tau le Christmasi. E tātou toi o mai foi lea i le tausang fou. Ia, ono tātou toi a mata foi la ia lea. Ia, ma vava ai le tua. Pea fon tātou talanoa. Tātou te whai mea whaalongo ai le nganga pai o le tua. A whai mai a le nganga pai o le tua, o le a tātou woa ngai sisi
Se si vai ngol tu spia. Ia, le rata wonga ia fa me fa lenga pa yo le tu tatu te fa wow e le tu se ngaluenga. Ia, le tatu fa wow lava se ia fai wina le tu se ngaluenga. Al vers 4 ia e fa penaona fa statu tata noanga le fa ta wina le Christmasi. Ia le tala tu tatu leina pe i fo isi se fia wala mai wa le tatu minutes fuluma le lua le toe. Ia e mai fo iso fina ngalo mai so fisili. Ia mi se fo ia o le tatu mta upu e pe on tatu tata noa i le mta upu fuluma le ono le matango fie mo le telefoni me taua tatu wa o ina mai le fiafi. Awane ngalo ya ti o e usum tu fa fini. O lo yai le tu fa tasi ma oe malau fainga malanga nei tu sanga. Ya lo sau tatu balau mo fa talo fa tu tatu balau talo fa. Talo fa poni. Talo fa Antonina ya Georgina, malo la per soifua. Alole. On sai. Malo fo soifua no sunga so siangai. Yo ele sau fasili po sau fai tio fo nga le nga fa tai la mulia ti lo sunga. Wa yo tele do vai me na fai tio na fa tai la va tu inatu. Tanto po kalame mana ya fo ni tula le fiafi. Yeleli. Ia la va le tua. Ya lo fangele tua sang fa fo lo soifua le tino lo to ma fa. Sile nganga au nai pia. Ya wala wal fa malam la mai no fionga le atua. Tai. Mo ma to e mai sila va u le fia malam la ma ti le fionga le atua. Yeleli. Ya, alo fa ia foi le vai as ma le uti in ma un fu fuanga. Le alo tu ya ne foi vai as o ya manu ya la la sunga ma le ai ngalo fa tu po. Tele ya Georgina. Ya tatu fle foi le vai as Antonina. Alo fa tele mo e. Ia fa. Ia fa se fua. Talo fa le statu la talo. Oi, ya, fa talo fa, talo. 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 Talo fa. Talo fa, alo se fua. Talo fa la. Oi le sa no. O tali. Tali, talo fa tat. Ya, sa no malo. Alo se fua. Basta. Alo fa ma lo si. Ola ka foi uma le to sanga ila o kalaku. Yoi. Long foi o fa ma lo si ya e ta lo long. Tai. Se le ta o lo vale fa lo ko ya ila o kusine ke fa to. Ele tem essa rua, olha os caras cá rua. Yeah. Ele os caras cá rua, Moni lá. Se fia por ele para por ele isso que ele para por ele mataio le como estava mais ele para por ele puxa isso cassia. Yeah. Né ele mais é por isso cassia por isso o tal por isso cassia por isso suban. Olha mais também não é não para o todo que ele todo. Esse é o como é a defaia meia mas como ele aí lá cali aí na sui não mal fau a não faz eu ele eles como ele também na ioi aí ele já faz ioi so olha aquele o lulanga o que chama que chama no louco que ele o ele coina le lasse ele ko anga fai le lo ko anga fai está na perto ele a ole fala lado e na que fai ambe como custaria le a mai por colanga e la uma mai que e se a cara faz por ele que ele o meio tá com que kilo pon tem la meio tem que o meio é fai mai la uma a saúde eu que mais sobre le secchio la uma vez audio il ma io a non fare e se vera fai e fai so e kai pela nene le che sta uomo o sta uomo o sky o fa lungo so e kai va appena quella sco in una amo lo sky per fa con le sa wai almo e kai va appena la le ka con che siamo ma perché lo che mi it's like a performance e performance in lo cursi o lima ma io adesso me la fai qua
e na nga e le loe ma o le kua se afia so ma ngela ka o le popolo ma o le sita ta beifing o le piri ta ua i so skanaka te siama ele ka ua mo le ko a lo ko mai ma ngai o le mau te au ni la ai le ma se me o fai ma pa no ia o ele pa lo ma lo ma lo tai foi la mai se le solo que na ma ni po ma ia pa ia Christmas ia o tu Fela i res fol tato po klam muli. Ja, so i fortali. Pa. Talo fo listato la. Talo. La boni. Oi, check. O mai tonaki. Okay. Mai ma ko ka ri. Oh, tali ma e foi mato. Ele li. Ai alma ruma le vela okay amião. Kafkaiaro sukari bolka ko pa postati. O ko e kaule ko vo le fia fiu so mai o texa. Manga isi vai nga ia. Ko fa ko yo pe le ko va pe ai la le se mea. Oh, ko ni da pe se lo como ki. Ma ia foi la fa lo i. Por Colombia ngai fa ngau. Ia la ko vaka ko e o ke wa ko so mai lu pop up ba ka ko ka pe ai da. Le o na ka wo. Ka po di por ka po ka mi yes. Ie le di. Ie le solo se aka ko un algo. Use algo. Ia foi ka foi ari kusi de sa ka fa ba ba ge yo na ngai yo ia lo ke fa bar ma nga mai. Ia pa ngo pi po ia awara ngo ia ngai apos koro ya yani ole ngala wam kala ngawina amuya ka ko le uka ko fai ka wo i kuspa ia ma ka ko su ia ya mi jaga ka ie o su ya le uka ko fai ka ia ale amakanga mai le mainga Kalo fenga puskoro ya. Fenga. Kau ai masasai la u. La. Ya bisa ge mai kau le ka ko la ka ko foi de famu kunga de kiri masia. Ole ka ko vai sole ka ko ko boli po. Yoi, vai sole malu lo ya. Ya o foi ya, foi por fai mo. Ko ya, ngava ya so por ya. Por eso que ko fa ngo la pe ko ya ka ko por fai ngo yaguari por vas mo yaguari kaya puni molio ko kai kere la lo fa kere fo ingama ka fo lo vas fo ka po kala muli pe ka fa ngo yaguari mas lo ko la sangi ma vi lo ka ma ya mang ko fo ya ka sanga ya mang wi fo la kulai mang wi le ya kai la Ya menguia alo fakile aku Ya alo fo. Ya faz fo. Ya. Mulia tule ngang fa tai ile ya mal fo si tato tu no. Ya. Ai mola no tasi ya ai o e fo le taimi ya fa fo le fiafi ya. La tula vale ngang fa tai la ulango. Miselava ia auto lo fai pe ma pa angal. Ia tato por clame nei. Ia le tua me le fo te am tanga te usanga si o me le taimi ia malo la vale on sai la vala unga luenga ia lo tango link ia pe share tul tato por clame ni wainga me se fo la timeline mo wai fo sa no e fa longo fo sistanga te le upo le tua tonu nga fo sistanga ta ia le tato onga e pe on tato e 50 tasi ai malo lava le on sai fo le fiafi ia lo po le tua ia e lava me tau e me nga e ia o onga atonu ele nga uma me tanga te to tasi ia se me ia nga ia pe on sa no fo tari le fiafi tau ole ustai ia moni le ia wa po le lava le tele oni tato me fai tato te mai mo le poto ia a fai
Whai mai le tua le me whaia e tātou te le whaia. Ia, pe whai mai fo e lau whai whiau ia o le me whaia e whaali lau whia poto ma whaia le mea ngai te mana oe. Ia po le sao le ainga, ia po ia se te loa e ave e le whaaloalo ma whaalongolongo e. Whaatonunga ia me se foi o mea e whai mai e ina i o tātou te tai. Ia, nā. O ina i loa ele ki o isiano e. Ia ele loto maulalo, ia ele ustai. Ia e te on sai lava le meolo e loa e sao lo mamu fau. Ia e. Ai po le ale me tauna te loa e mau aile manuia o istangata. Pe a whai e te whai ele mea ua whaatonu ina i oe. Ia e. Ola foi ni ngalo na ia tātou forfulanga masani ia. E le tātou a ongsu spa ia e amataina e le vai aso muli lava. O le masino Januari le tausanga fau, lua fe lua ono. O le Bible College e whaingoina o le Auckland Pacific Bible College ia na. Whai te loa oe na. Na umia lea o ina oe, mai alu lea onga ia o ina i oe a wale finangalo le tua mo lumunai. Ia o elna o la au mai ia le tā telefoni o lua tasi o lua lima valu tasi wha lima ia mo nisi whamtalanga lo mo lo foi le e foi se tasi se uso na whataulan tusi o le vaso le tenei o le tātou tusi foi leo le tusi so soani tusi whai e sauninga ngā luenga whawhai whiau ia le ia le tātou tusi pe a whai e nisi o lo mana mia tusi te fai mea alofa ai fo isesi mo le Krismasi ia lau mea alofa le ia lea mo lau fai fiau ia po lau fai fiau so soari fo ia po isesi te loe whao ngaina lona soifua le ngā luenga le tua ave e sau mea alofa ia e whatau i el tusi lea ia tō sulta la le tau e le gata foi leo lo maua lava kako koko mai Samoa e alana folfolatu le nei whasis langa ona o le tele o le koko le mai Samoa koko le leia ai le mana e fa lilo fa manuianga ia fa ilo atu ina ia fa yo no o atu ina yo tatu tangata Samoa ia le foi fa manuianga wa le koko esele mana ia o koko Samoa ia lo mau mai ia ina ai inga foi mana i wo o lo ia la tu fa to anga i Samoa fa ie te mana o e kili vaku lo koko ia suli maka la ka ai o atu lo fale piki mai lau koko ia e sultolu ta la le tau ringa ka ngo via pela ko piki mai lau koko ngar sultolu ta la le tau le koko ai la poa ia toi ma ne ia ma nongi le leo tatu koko Samoa ia on le fiafi au te loa ua ngata mai fo east tatu Paul Clamel nei po ia la fai u tatu si te talo le tua ma tau te fafte yatu ia toi le fiafi fai wina le ma tau Paul Clamel manuia lo so ni mai ma lo te tai mai ai ma tau mo ai foi le tu le ava no ma tu fa longo ai ma mo ni o onga e fa nga i lo ma tu langa ma le sablinga lo fe nei talo le tu ia le famluia yo tanga te Samoa mi se ma tu uma no ma futa le fia fil ma tu por clame famluia i la tu tu so lo fe pa ia famluia foi le po fu fanga o tanga mi se isi o fe nga luenga ia yo manuia ma lau tau singa ina ia ule nei fiafi manuia ia aivi ia peo ai lo mātu tua wha manuia nei au nanga le tio Samoa pulenga ma lau whai ngā luenga ia nanga le lei fo i whai ungo ngā luenga fo whanga le tau sanga ia whai wina me uma le manuia aivi ia peo ai lo mātu tua o le nā le mātu talo e alatu ia Jesu Kiriso o lo mātu li ma lo mātu whaola amene ia o le tātou por kramen la Samoa le fiafi o tutu le upenga le loto ia ia il fa mo la tātou felo il tātou por kramen muli le te sanga le fo tal valu am le taimi la auto ona le poni fonti fa soi foia fa mnia le to God bless you all amen. You're all
that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Wana o oe lo umana o Yesue wana o oe lo umana o Yesue wana o oe o lo ufa moe moe Yesue wana o oe lo umana o only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart.
Ole si fonga matango fir sunga ni whawhiangainga. Pastor Poni Fonoti. Ia male pesele na. Only Jesus. Ia lingo le tanto pese mwhaiona anga i lungo le tanto YouTube channel. Ia ma whafonga ma whanongolongo ia taua fo'i ma mauai se whamalo si au mo oe. Au tanto le tanto savaringa hile nei soi fuanga. Ia whaavivesi ka ngaka. O sa onga ngalo langa luo i kako. Kere maro si roi le singa mai mea paku mai o kafa eli. O se mea ke whaalongo ai. Ia vivesi lo ma fau. A tu alo ma fau ia malutanga te ili. Ia po alava me pakia pakaka yo mai soi fuanga nei. E tu maua o i o il whavau. Whavtaile lana au na mo le tātou por kalame le nei a fiafi. Ia o le tutu le upenga i le loto. Nei por kalame mai lama i le amatango le tausanga. Ia se ia ho mai i le whai ungo le tausanga lo mwhaiona whaafonga i. O mai lor ke mongalo i kia upo le ale umion ma por kalame mapasta. Ai o me ne whaasanga i mapasta i po ma ale ngalo po le ale umiol po kalam. Wa makua mele mo le leva. Wa faisi umiol tanto por kalam. Ya ka ki fara ka ikai pe ale ko liu se ko fama se fa ukanga i lo loto. Ya ye foi ni so ilanto wa. Fio ai mafasi pepa ma. Me ta o tu si pas. Ya ta wala mai lana au na. Ya malea o ina o tatou ilana afionga pa ia. Le ngata i tutonu i ka le sia wa onga tuspa ia. Au le whalawa i tele atu i lungo le tanto podkalame. I afi o songa fuo vai aso te itasi. O ka ko podkalame la i po songa fuo le isau ka la e alu. E wa ila le pengfiki ai oi. E le mau e ke fiu e su e ke le maua. E iei fo i le vaenga e te fiu e te mafau e ke le maua. O le tanto por kalame le whapena ano tui whafangu atua ia te oe. Ma mauai vaenga o lo por longa i lo mawhawhau e sue. A whapena na misi a te o le tanto por kalame le neipo. Mwhaiana e tui viwina o le tanto por kalame. Lungo le YouTube Radio Samoa. Ma lungo le tanto Facebook page. Pe aiaia se me tasi. O ngalo ia te oe. Ia onga e koe fo i le tanto por kalame na e te mauai le tanto por kalame a toa. Na ufa longo atu le saunoanga pasta pe ia o le tātou por kalame muli le vai aso fau. Ia ona whai fo le semana o longa le tātou whai a onga po le sunga le whawhiangainga. Ia mata pena atu ai kiusi masi ma le tausanga fau maku waku foi oe. Ia ke alu foi e whai sina relax ia la tau mai thea mga luenga o le tausanga. Ia masalo po se vaenga o le tausanga fau whai ungo i anuari le amatanga o Februari. Lua no. O le ato e amata ma te foi me le tanto por kalame pe a uma le tanto lasi por kalame o le vai aso fau. Ya, o le tanto por kalame le nana ato e foi mai le aso nga fua le vai aso asau. Ia ona toilo ai lea o le aso la whapena. Ia ona to foi mai le tanto por kalame mo le tausanga fau whapteila na ona mo le tanto por kalame mea fiafi luas fulu minute ona ta leo se fulu. Talu ai faisi pisi o la por kalame le nei vanga le afiafi. Ai eisi tinana wala au mai e te au. A o live mai le nao le tātou fitu aso le kiwisimasi. Ia e whaatatau le aso whanau o siona alo pea. Ia mo so la o por kalame le neipo. Wa ou le mauaila se teimi e panga noa e avatu o le whamanianga le aso whanau tina. Al mewa tupu. O lau ke fiwa su e rungo o lau i meri le mawhafsangai. O tele o tawa i le aso whanau. Tina awa peo e whafonga mai le nei a fiafi. Se isi aki ane le ta aso whanau whaman mole. Pe whai ane sio walo o le on air at Radio Samoa. Tau koudaran se te mawai le whamanianga le aso whanau. A lau o manga o si aki arka i meri. I le aso whanau le i whapea ui o lau aso whanau le na. Yang le te vai atu i ras whanau tangata ia waivas fultas te usanga. Ia, ai whaafonga mai la, le ai maua lewa no. Ia e wha se e mai ele aso whanau.
Ono o tango le au inatu lau aso whanau. Ai o te le i tu ua le mea nei. Ya, pe fa po e fa fonga mai tina ine i te ue fa pe e se lo fai fe au leanga. Ia e se ringi ka mai kiki le alofa. Ia, ai mana ia foi lo wala au mai. Ngo kangole ku sa wa oi lungo le ia. Ia, watu ele fa manianga seu walo. O leo na so soifua le nei afia ele ise emaili wo o mai e tau. Ia, piona e sau noa mai e ana leila. Ile ava mat whanano, ina watos futbal minuta na tā leo se furu. Sa o matai na oe pea e savali i le ala. Pata ua le e mo ia o le tau sala. Lola le lei ma o foliga ata ata. Fofoga mali e malu fo i lau tau sala. Kaua e te atata mai suga po maua e le lumana i e tailo po o fea e ua fai gata tiga ole o lagane ole faa maoni o se mea ua siri o na lele. Talo fa ilo fiu e tau mawhai o lou le mana tunatu ua mafua ai le sua mali e o le lalo lagi ua maoai le mawhai ona e tō te ae se ai. Aua e te atata mai suga po maua e le lumana i e tailo po o fea e ua fai gata tiga ole o lagane ole faa maoni o se mea ua sili o na lele. Talo fa ilo fiu e tau mawhai o lou le mana tunatu ua mafua ai le sua mali e o le lalo lagi ua e maoai e tele mawhai ona e tō te ae se ai. Aua e te atata mai suga po maua e le lumana i e tailo po fea e ua fai gata tiga ole o lagane ole faa maoni o se mea ua sili o na lele.
lo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Omega Cars, lua selau Capitis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu ele whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, mo se avanoa o lo walo. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mu. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauwanga al Radio Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I temi whaatunanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei o na whinangalo alo whai le tua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le aso se fulu 5 te sema, whangate le aso se fulu malaiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le aso se fulu malaiva o te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauwanga o Langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga mana whaingaruenga a le Radio Samoa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinoi no ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, whai loa. Via maua sosa, Omega Ka, Via maloi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Vili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisi le Omega Ka. Beta Drive Doctors I le taulanga wha tau I mangele, wha pia manrua,
O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matui pui o le whana witi. O tui pui le COVID is flu iwa. Mo I lātou is flu on tausanga malunga atu. Whapea matui pui o le flu. Pala au telefoni. 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Waru minuta na tala o se fulu o le tanto por club na mo le nei afiafi fa taile fatasi mai manuia le nei afiafi Christina Tanuvasa ia le ngata fulio Ropeta Pele Masina alofa tuma o tau fa taile fatasi mai le nei vanga na afiafi ia manuia malolonga le nei po manuia fo I le lausu I fe amanuenga I le aso ataiao tanto fira I le solulu I le lofa maranga le leio le atua ia ma meisir fa nga soloino tanto por club ia pe ona masanile tautua ale Radio Samoa. Lofa tele mo tau fasoi fuia.